You are Nankasa eba wakwemu right after media review. Oguso share Adom TV Badwam Mpensenpensemu ene no achi na ma mechira diamond enso de afisem dwumedie ebeto aso. Na ya wada do ya wada se ya se ne ne annuanum Adom 106.3 FM. Ekabom ye the people's cry dwumedie na ebrew. The people's cry, the people's forum. Ene the people's forum akopiem Wassa Akropong. Na maame nwumi a PSS ta nwumi a ya bo. Enwumi ne kama papa by the see ubia wutie saa nwumwe bia etie mu nsem no. There's one thing I'm person the truth in. Success has a price. Success yedie ewo price bia ewo se wotua. Are you ready for that sacrifice? Ye do bedu that level na ocean. Enti ni se waye me ye keke. Enti that so video na it take you through certain process, certain price, certain sacrifices bia and what's the to reach baby oduyen. So ask yourself, am I ready to pay that price for the success na me penana? And manenya wadwen da say e bompa na akọ. Eti ene ne wonamu atete enkobesie the disappointment, the insult. Ni nyina ka the process ya wo de kọ wanim eho. Eti mo abamumu. Yesi ne wawu na wonni enidaso. Na menu mie no da so te ase. Tekrema da abodwe moje die mafusa ne die. Se ebrenwo ase ehye process no ase. Ni emie ni go through the pain. Certainly ye nyame na yesom no ye ni mungu ase. Because at the end of the day, when Jesus Christ was laid on the cross, after that pain, after that shame, after that trauma, he was given a crown. Timisum num yenu. Ni enamua aya tete aye ni suo. Enne obi bisa no se diempo enamedie. It is painful. But fatu tim say a process. A time will come. Wa nanka wosre no obeche amanaboso. Mede dia kwasensia. Me moache emu akwaba e de ba bedwam dwumadie so. Belated happy birthday nkoma me junior brother Isaac Kwaku Oware aka Chief wo Asante Bampong. Next week ena unya o degree. Ye de nyame ase. For that munyam hye na wo de ba abusua ne mu. Wo yire wo ma maame papa wo nuan mu aka nyina ase Kwaku nyame enhyiraw onye okese ompegyawo emfiri adomu enko adomu kopenso beye enhyira pa. Sansuna happy birthday so koma Eunice Amponsa of Agogo Presby School. Eunice Amponsa of Agogo Presby School. Also na your birthday. Happy birthday. Enko Efa Emala so happy birthday so enko Efa McKinsley Paul Kanga. Efri wankasa onua ba Monica Frema Kanga eho na ode em also wish you happy birthday. Happy birthday. Na yanka empenfo ne asofo ya amwo akosombo hese benya akosombo ye no wo Asante Mantem kwada so empotem wo no mekire kumase asa na meka yo akosombo kwada so sa agricole mu eko nyina yate asofo na esemu ne mpanifo bi aka motuma apama no eton ensase Gigi amanfo sika to the tune of 250,000 Ghana cedis. Kani sika 2.5 billion. Manfo chie sika dia mamu asofo amudi animu.
ya mo ye saade no yate ye saka videos ye saka pictures ye saka audio recordings ni nyina it is all your software wudi saade nanim e wa akosombo importable one my pacho tuofo because in the next few weeks ye ba in the next few senior and akwakosi e wo mankesim sofo ne ohene account bom nurse ni akwada onya mfinhia aduonu enum 25 years Ghana atete ne ba benya ne so mfaso enne wo hya asase ase ti mu asofo na mramfu isam de ye kamo asem mu fi samanfo nya gidie ni arehemu ewo mu eti ye kamo asem no onye krado ya moji amanfo sika moji amanfo cars all the names say ye kuna nan wakoje asase de abrem nanso nipa bokra frem amomfa no meka akosomu asem kwada supportem ase na mekai wa wokumase bia woni ba bia mekai asofo na makwakoje sika no list no wa ha ompan wasma pacho for nipa krosika koma no panisi enya nto a enya ntua se wantimi anya ne opeka se obeye de ama no wantimi anya fa sika koma no ne cars nso a wogiye fana de koma no nye sa sofo enye papa emfa emba efa na se kese enkoma Hepa Plus mixture edu papa yese ne yedi etu enti yade ase no member bi eto ndo bi am so sabeka bi ato eye dro ba akoso so no mo aboa ema immune system no ano ba yedi yade bi na se ebe ne pedwen pe Hepa Plus mixture ya wan mama immune system na no ayede enti no na abo yade no ato egum so na Franco Trading Enterprise phone papa fridge air condition the freezer ade bi am say this year say TV biaro no ni etre Franco Trading Enterprise onsa ebeka bi ato okrobata ba ko ewo kumase ba ko so ewo enkrasa so e na Chaco toothpaste pause ye bidie na enkantis ni ade to body tire so ade twies eno ne ana ade aye toothpaste ama odi etwusi enti fatwusi fa pause na wonum enaso na enye kama City Blood Tonic enso eni mpacho so benum eduro na se mojeduro nkwande amane nye City Blood Tonic esanse no ene age atumi asase FDA mpenfo age atumi se eye papa ya no ma unye kese ema na embroso won nanso ma ne mbroso e show ma body ye kama skin color kura no etoso eye uyenwa gwana so yasene eme ni Badwam Mpensenpensemu brejumadi eto aso de amadi kaka cho se enakoye ya wadai ye ne yenwanam Adom 106.3 FM ne ka bom ye the People's Forum ene yakopimo Wassa Akropong Chief Jerry Forsen honum ya oni amanfo esi kunya edi komodi afa empuntu a Wassa Akropong for Western region hwe Chief Jerry Forsen boko dem ji so ho eyese ne watare afita na wabo batakare de ma yanti ase de na akoso Wassa Akropong anopai so ehwe Adom TV eti yaba ya dia so de na yaba ya dia so de na yaba nti ebebu asimu a na say yeni omanfo no atwetwe nkomo ye bom pai say wiem beti amayen ye bom pai say wiem ebeti amayen na fei ye hu ya ekoso me shase a na ye wura hardware shop ha ye wura hardware shop ha osemfa ha ye wura hardware shop ha na fei mene misinia mani abetwetwe nkomo obani Adom TV Adom FM suni afishapa afego weti boss ba cho wudin very Mafo. Yeah. Una juma wo hwe so won. Pache dey be my wife. Your wife. Okay. Yeah, the juma dey ni finkran and ye dey ato am ha. The People's Forum. Na ye tie ni say ye ba ni omanfo twetwe nkomo. Ma mu digwa oman ni mu te sen bia wabo how bi kwan di kam wo Wassa Akropong ha. Obese wo di tuda ye ma osa akwanya no. Okay. Well, the People's Forum I think is a good platform. And Adom TV, so your reach is very, extensive across the nation. Kakra meka Wassa Akropong I think it's generally peaceful, but for some time now, no, the only challenge I have is Galantia nearby. Access to but generally, it's okay. Everything is peaceful. Okay, so what say galamsey no assess insuwa
how bad is the situation when out here? Oh, I know that it's very bad. However, I think the major activity most of the young guys are involved in the situation dice in the adding. I think the abandoned initiative nearby said they should move away from the water bodies. It was a good thing, but the supervision for them to do that, and I was but generally the situation are improving. Well, would you say Abano are enough? Has the government done enough to end this galamsey menace? They've tried, but it's not solely up to the central government. I think it comes down to the local governance, which is the MCE and the district security apparatus. But measures no put in place there is very radical. The people get agitated. But in all, if they can be consistent, Ukasa measures near radical. How exactly do you mean? What you say? Almost for excavators, I think say no a microphone because this is the activity they are involved in. It is a BB or to say you see them down. So this is the distance you can get to the water bodies. And they can be consistent in monitoring some. I think the people will appreciate the measurement, but Obana Oshi Obi Nema Waboka near the Sanemano de Anna a microphone to be. That is what I say. My no wife is Subekasa. We say who send your marketing so etie oh how you galamsey. Dia na wife so there. Nancy Atitini Masunti man ye tono ano. Me pese. And this is one as Atitini. And then man the oko the price keep increasing because of the dollar-cedi relationship. And the entity bonus, but I mean, life must go on. Where they are, even if it keeps increasing, you save and plan towards that. It's not there. And let's say at the but Obia Bono models obey it's not there. All right. Medawasi. Enti shop needing the same one. Niama Trading Enterprise. Niama Trading Enterprise. Ewo Wassa Akropong. Ahanene the People's Forum. Yes, here. Free now. And come on, market is going to run through lots of the conversation. On the issue of galamsey. Wakasa very passionately about it. What you say? He feels the central government is doing their part, but back to the municipal level. That the MC so show some form of willpower. Amodebekun ediatia galamsey. Mamenhwe obaha so a mamenka we obaha ene ne friend plagye enya asem ketwa oyi cars ukai cars mienu a ohu plagya enan ukai cars mienu a ohu plagya enan na se plagya no e wa ha papa enti ya behwe ene omo so ebetwetwe enkomo eno aye bae yene MC no e kasai eno ene MC ni kasa. We are hoping say the municipal chief executive will be joining us. Loteria Ewaha. Me mama no me nso ha. And then market day. And then you jada ewa Wassa Akropong. Enti se hu se kroma e beja. Na se afasha no ka ho. And the jada no so e ka ho. Me mama we yi cabbage. Dear fe. Mama ne man twetwe ko mama bato de mama sima mienu. Wadaroma. Na me no nkasa. Wadaroma. Afisha pa. Afin committee. Me bato wudin. Me dey fear. Mafia. Me bato ya de dwumadie ya ba. Aha ba na mo fam a wo ye dwadi ni etisen. Ejani de okay, nyame ada fe na pe ya bentin. Ye hwede nyambe. Okay, but edwomu ankasa tisen generally ye to ade ye ma you ko we go fa bag ni bo na tisen. Ne bo na sia ne bo cabbage bag na 10 million 8 million. It say edwano so ba edwane nse da nkoso ntin wa Antonia obewe na nyama no. Okay, enti boto ya da hoyi na saying. But on me the half no be a lot fake kan wa be na 4-5. Esinu. Okay, anti madam asepa nyame enka ho na afei yenhwe yene omanfo no dodo no aso be kasa aka ho. Aja na ka me no kasa o bra na me no kasa. Enti saying. Bato nyame adum. Bato wudin. Bato friend Mary. Aja Mary. Me da say.
how ben na move famu ewo me mo Wassa Akropong Wassa Akropong ha Ghana ha bia bi ko so apeso be kan ho ase how I fam kakra ye enema no ne bo kosoro ya tutu ne mamu pa enam kakra ye si 10 million esi wonom no o scan o kita sisi ana asa ya tutu ne mamu kosoro pa how I na wono ton nam on nti nam na esi wachi hai enam na ene o kantan mu anyway 10 million we su ye 3 million te kama 30 enam ya wo yi ni 1000 Ghana cedis and we so 300 30 million eti woton a wonya so bi one cedi na de that so nti ye be fa ni sa okay meda wase na afei yakoyanim for comment eti for comment to ebejebre na afei yakenkan the amount yenwura ha na yehwese betimi akọ edwakese ni mu a na afei yede nkomo e wo ho so yede abrao se ne so minimini Lord Teria ye Western Regional Correspondent multimedia Western Regional Correspondent and meneno e wo ha enti bia meneno ebetwetwe nkomo me mami wo ha eno antibato eno bato mache me bato etsen na me ado bato wudin me de boat ate boat ma official pa afọ ba to okay we adwadini adwom to sen o anya kura adwom de anya ya nwotire ya kura na o ma na ni o ma ba unti mponchi emu ayede pa na mo wene mungu ma ye na ede bidwane de munye wo bedwa sha ye ntade bibia ayede lori fe bo nyina ayede den na mo hwe so ma ye na ede okay me say oton semina alata semina ni ade alata semina de mehia bi na deto na se ni nyina abo no kosoro ni nyina akosoro kura bi wo say we first year ton 1 and 300,000 we 300,000 ni ton 110 and one na me man 300,000 wo kuma ase ni se bi abo aid wo ba bobo e so na onyama bo obi aso na onyama na ne bo aid okay Madam Wassa na say yakoyanim we are live on Adom TV Adom 106.3 FM ye redwanim me huntos ma me name mami a we huntos so enkasa kakra ante say ya me Adom me ba cho wudin friend Mariama ante Mariama me ba cho entosi basket ni asiwani me say mbache 3 million 300 Ghana inti ano no me beto 20 cedis abi say na ama me maybe 13 maku 13 20 cedis hey oh yeah papa na nyoma no boy edin yentumi nto e baba nso yen fe e de nyoma esia I see ya mani mo edin kura me yentumi nto nyoma no kura yentumi nyoma ne ba yen fe sisi a nyoma ne ye bokasa nti wo hwe na wo nti nyoma bi soma ye ni ise yentumi nto hwe kura okay anti Madam Wassa asa em se men fa kakra but yenko yanim Lord be di menim na fa wasiesi o mama me anti afishapa Afia mo meto ye. ba cho e fro sen What from Agnes. anti agi ba cho wo no ton rubber on E po acha. e dwom te sen Ki ade ga kala. Eni mama ye den so be ni sa kala. Oh, nya ka salam ka so. Yes, Rabbi. Oma boye na esi ade ewie no ede eni ma boye ede yentumi ntoshe isi a oma woto su yenso ye kwaton su ye ba sira ne se oma gu niema kakra man se to se de be na ekosura oma ne nkofom kakra man esi ade ye brepa but me bisaw Akropong ha wote nsu amonom ene niema etese ankata se Akropong eyara ensuo ni de wo ma etimi ekọ be boso me kura na mai be wo ma etimi ba tie ndie ge be fa ne sa na esi ade problem ne se aha particular na nga se ye ni ba bi potia ye to bola gu se ye bola ye nya bola dia o se ye di ayigu esi ano
betumi aka say the whole Akropong ha no bola kese mom ba ko pedi se zongo pe na besi enti bola no so ehu hia pa yenye baabi nto bola nye de enwu eno ni problem kese pa isi aye Akropong kese ha nyina mu ni baabi amoto bola yani baabi eto bola gu bola pa de ho ode pa nti isi asa ofa e famesa yani bola de bi esu wa yeto bola gu enti ama ase e poka club bi kura na ombenya no moto bola yede egum the problem ka sie pa o krum ha pa sa bola nti omwa na omuntumi mie baabi na yentumi fa bola ye de nsisi na moa ekuru na mu ntimaye anti aki madam ase me ba ma beje take away bag na baako me kwa kwa ma de na yetimi mo sumo ha yo so ashafo na etifo akwai tami I'm afraid saying Pachayo everyone saying from sister Sarah Sarah what's this okay yentie we oha be na mo famu how be bebre bola yenya baabi nju bola wu ya bola ya ba kope utu bola obeba no obepra na abeba na bola sengu ya bebre the bola de that ne pa na nanya bola I baabi e betu bola egu amaye na say ya jim ticket wa ha na mboa na ya jipa assembly ni ticket omo je da bi omo je na ticket no mjo mde yeden na mfa nsa bola ye ni ma de omo di yo enzo bola obeba no ana ya wude e be kakra no bewu bola na esu ya se ya de be che obeba na bola esu mu su anim ye nya baabi e betu bola egu enzo da bi omo di ye yi tas ye ni mi omo de ye how they will be pa okay all right madam say but you we how on now so back me okay your friend saying Watch your friend sister Hannah. okay yentie we Me pa cho ye wo how kese pa e fa ye market no nsuo to ye ntumi mfa okra e na sign so unse me ami ebi won mo metwetwe chalele atutu me no nso emu nye ebi mu ko toilet ni ade so enti yesre se aban no be boa ye na bibia tumi aye de akwa no wan okay all right madam asenali yenko yeti na fe yenhwe se ye betimi any omanfo no atwetwe enkoma for comment to her ye bekin kan e dey ama na interestingly shop electronic shop be around her ye ka say womo eton TV ni ade e na womo TV set be ye 20 womo di nyina ato Adom TV enti womo ko gina ho no mo hu Adom TV ni so a na ye ze make sa wa hu mate e no wu so ka bi e fa ba che fe me Dana kujo bi firi be po na je na o ni se ejo na osa nje ye ne atade e ho kire ye ne nti esra ekuro wura e ne abanse o mo a ekuro wura na mo modran si de wo from aye ne yesu se ye bemi no e de bi atama ye de ye ho ato ye ne de se ya mo brema na mlema no ya mo ma o ye mlema so ma mo ye nti se ye bi ejo na mo ye ne ya ma ye bi antena sabi e kan yan kwala mo ko school ya ho be che nti mebisa dem de to mpanifo ni mi okay me da say mc ebeko ayo me pa cho me so marisra de ni se ya ti ha ton ade nya dabre eni ama ne bo nso ayeden anope ma ko fa si kire one bag aka 400,000 na 6 million se sen ni ebetwa no atofo no so beto a no omo kasa nti yesra ban se wonya bibi kakra mayen ena bi nsi wo kofa eye 15 million wo beton a ya na yenso ye hunu amane enti yesra ban se wonhwe no wonya bibi kakra madam ase enti ye wo Wassa Akropong ye wura edwakese a ewa ha no emu na afei yetimi akoyanim nali ma me nimunu abai enkasa na afei yenhwe ye beduru ba bia ma no so wo na eni omo nso so atwetwe nkomo we akọ se adwadi ema adwadifo no a sutie sen Pacho ya me na Adom. e fro sen This is Philomena. Kilo ejom ti sen Ejo me di anya kola fi na ya ba nso. Ejo na nko so ni ama no tutu na mo tutu ni ama ni. Ade ti bia ya kwa e be ko bia na mo atutu ni ama ti asra ban se. On tin en so kakla. all right Philo madam ase na afei yakoyanim
say o comment ne ba e beje bre na fa akenkan e de amawo adwadie ahodo na ekoso ewo dwom ha if you hanum na say ebrebe ma ye bekọ main lorry station ho na ye ne omo nso so akotwetwe enkomo o hwe live ewo Adom TV so sanso na oti enka ewo Adom 106.3 FM within the chief Jerry Forsen ma me ne me papa yi enkasa eja mache ya bacho ahode ohode ya ho bacho wudin ya from Kwabresifa bacho say Kwabresifa from yo ofa Kwabresifa bacho we wudin na wa hai bacho me nam ton so una ton socks no ejom ti sen kakra igane nyenso ye be ndeng kakra bia yankopon de be man ya fanisa bacho Wassa Akropong ya na ofi bacho mi firi kuma se na eba kuma se na bai na say na kwa edwada ne ntina oba bai yes ye namwa ye ko bia so ne ye ko ye dunkwa ne abaha ne ye ko presia no bogus na say edwa no edu chin pa o yes admit uyo bia u chin sa no ya kwan te sen se ekwan a ka afa so ana ani aha de be fan se eye kakra efiri dunkwa oba yamfro na ekwa na nye na de aka nde ne ofa sefa meda wase pa bitin bacho bra na me no nkasa kakra bacho bra but ofere yon okay enti yenra ha there's a mother care shop ewa hanuma me ne me mami enso so ebetwetwe enkomo lord aya no atete kakra benyamfa umbem taya no atete kakra lord tewia okay eno ati say bacho bra ha o tv kitwa bi ten kona honuma me gidi say opeso hwe no ho wom bacho bo akra o tv wo ho opeso hwe no ho wom ante say bacho nyame adom ye from sister men edi adodo na adi ni me sister na okay oton babies mother care niama eno ha me bacho ha ejom ti say ejom de ejom nye kra ejom nye ya niama ne bo aye de ye kwa ntumi nto eni nti omo ba ne so ba obebusa ade ne bo kra na okọ ti se niama ne bo aye de ukọtọ ade 1 cedi na echena obekọ na 5 cedi niama no mo atutum yesra ban ne pa ne chew ya ne an ye to aba ne ma no nti yesra no ohwe ye kakla na ne de ekoso na enye kra ye ntumi ntena oman mu aye de ahohehi able na ano aye de ama yesra no okase mo na moto aba na ma no na se nuhu aba na ya nu ye hu beble mi ade manu me ho pa asa meto aba nti aba na yeto ye no but aban no so kire se enye Ghana nko na ye den wiase ba bia ba Ghana de bloso Ghana bloso kra ye ho kire ye nti aban no onja na ni mehwe ye kakra yesre no okay but also dey ni bi o ye from sister na pa cho ha okay na shop ni dey the same me shop ni de nyama ni di okay me that's pa okay enti yenkwa yanim na ye ne omanfo ahodo no so entwetwe nkomo ante o say bibi ha won be bacho yiti o ye from Auntie Joyce na ne have ne say bags now bugu no so yesika yesankai boy die say omutue nipa kakra bi yenma yakai na yesika kem o chere banks na aban egu no okay yesika kem ti asra no metua maye na enya bi fa hwe ye ma sika sika say na akam bisika akam ya 50 million titiska no 50 million nti mesra no ma bi na me bi fa hwe ma school mesra na esi aso ya no ma na ekofa ba na bo aye den okokwan so a no ma o se woto no usika no kra nso ana kwa ya tum adeche akwa ya tum saa na ekoso nti o hwe so maye na o meboa ye na nyama no me ne be ma baako di kan twetwe nkomo ansa na me ba ma yi musu yi asema no galamse hu nsem no ehamo gala no so ha ye ano so ha ba bia nka galamse hu asem be ma baako pe na aka galamse hu asem gala no so ha ye sisi ayensuo nyina sai ye ne ma nyina sai ana ekoko nyina ye nkitinkiti ntumi nso te sai ne a first na ehso no nti ano so ha ye nti on hwe ho asem ni ma ye ono tro mo kwan ya on betumi afa so on betu ama koko no
ene gala ni na atumi atumpo amaye sisi akoko ne de ekofom kra eha mpalankasa mre koko ya tin butu egu apaso aso sisi na gala ni nti ama koko no ko fom kra aba na o se ya kese me yebo no aya kete aya basa so bi to na sase ade ba ko se so bi to na sase ade magalam se ni na me ne no bo hye na manto me de no kra na msuo ni ade na omba huru ni nti na ba beta ya friend say me die no mu enti o say me turn first because manto kra entumi nyeye enti ya besa na ba hwe ho so e de amaye. Okay, all right, Auntie Meadow as papa. We are still live on Adom TV, Adom 106.3 FM. And say you be edwanim na yahwe but Nelly say ubedi kanya na ye nhwe ye radwanumu ankasa make say the nsuo na fiase epete nsuo na fiase epete nkakra wo hwe pensabe nkum so hanoma niam ahodo no a na yeton ewa ha hanu de mama ni minua ba ye nkasa anti afishapa afenkomatwe bibi aboko yesu adum. okay bacho wudin Bacho ye frame abana mpoma yo mehu mani woni amanum ma niam na woton bacha ma brazil ne omo panties ni ade na woton ejom to san nyame adom kakra yeguso ne dwom ese marketing mo den so ibedo anwumere nyame ahye ne ho ni munya. Okay. Bazo kromi ha na ofi. Kumase. Okay. Na say Kumase for no mo badwa wa hapa because only nipa otoso miensa ufiri Kumase edidwa. Ye papa Kumase for papa bedwa no pasa. E bedu nkwa ne aba ye kodi aso ne aba Wassa Akropong. Ye ko Pristia. Ye ko Pristia chi kutukurom. Na ye ko Kumase for ne papa ne bo Wassa for ni na eba. Badwam na fe yakoyenim na yene omanfo no kai no so atwetwen enkomo ofa afishapa afinkoma to bacho wudin efema Martin ofa Martin hello bacho kuma ya na ofi bacho de ni fi Kumase na ba ufi Kumase bacho Kumase for mo badwa wo see any amedwaneti okay na market sign market ni de because say de awani tia de aba mo ayedin omanu mo ayedin niam bo kwa na ekosoro sa ntiama sese su skani ho oni ana obegira ho ade no wope but skana ode to ni ho yeso niam na okofa da bia omutum wo de ba ise ye bakra ye nyamfa so bia mfuso nti yesrese wo mo ekra niam na ne aban omo mienu na sese ya ade mi kina wo mo so omusa mo de ba ye gimu duty de but omuhu enipa na wo manu mu mobo na wo ma niam na mra fom kakra na ban so dia obeya betina ma niam na ba fom omu nyina mo nka mo mo aye because niam na se de si kono ano odin ni ma digwa makobo kina nyina ho kwa system nentisa se de si tutu niam mu organa ha ho ntisa ma digwa me start ko 2004 last 2 years ya na mja ya mdi meni fa by Ghana de zi anodi nti yesrempe mi fo ze omunya hu bibi mai na ye nyina ye ho ntoye ofri asante mantem na ubedwa ewo miamia bo Christian ade nyina megidi se wo mutu from agudi o zika kokko galamse ni ade ebi koso ete wo se yankasa galamse ne de se de omusi eye no mi nsha menyini kakra by galamse ba ya che by sisi de omusi de eye no omo ese nsase no mo dika ombenya kwan bi ombeya ebeboa because galamse ni ho a sika no omo area ha sika ni ha galamse ni na boa mo but so ombeye ni yie na ede emuapa ba nke nyina nke ni beje ho nti omo mo aban no na aban no so mo a omo na oman ni ntumpon saa na yeye no because u dwene wo personal interest nkwa ho a ubenya sika ne de ba ubewie na nyema bibla sei so nti omo eye ni yie a na aban no so boa mo mo mutimi ye ni yie a oman no gidi se obekọ na mu okay abani meda wasepa nyame ma udwa nso da yeme dase enti ye bekọ ye nim na fe ye ne omanfo no dodo no a atwetwe enkomo
Mama no o se mama ni sika on kasa no. Onu ni anti e train. Okay, but what we doing? Ya frame Jewa. Okay. Official panso. From here na ofi. Dabi o boase. For boase. Ejom ti sen. Edwane de ye hu so class ya bende. Ya ba ye nya baby ti ye ti nsuo bakwa de ye hu omobo pa. Eso nkaka e beti na fie de ye beba sa. Niema ben sa me hu biscuit, nkora biscuit ni. Anya nkola biscuit mpanyfo de ni na o. Yani o bibia de bia ye de bia ye ton. Ai. Ade e de koye ton side tinapa. But se o ka say ade bia ye de bia o ton bia. Ya kan kasa na o ka. Ba try. Nti en e ho de nko me ka de edu koye mu. Afa na wo kire mu. Afa na wo kire mu. Nti hello ya so ku Adom mi Wassa Akropong ya se edwa de nya kra ejijima yamplem obi awire bi ade abo abo adwanum esuo ta yentumi nko adwanum nti esrem omo hwe na me adwa ye ho kire adwanum nti esra na hia ya se inform wa ya okay but I say eno bema papa ya ho Adom udin bidin de papaya dodo na afra me abonyo me fi obo ase de bedi dwa na ofi hin fan wani han try de big guy if you know ha papa na o hear TV no wa me TV so ya ho kire ye Ghana ban yes nyema boa ye de ene chele ehye ye fa je to ne 6 cities ene chele 12 cities ye to be nto ahia for ne dosho ye mo yo for she dosho obo bi ba na obo agbade ne bo che ne kwa onim se bia utimu na edin hwe wa hwe ho popɛ de egia ni se Ghana bo ye se Ampofo-Adjei ya ho che ye enwa ho gu ye ho ye se ho a ye hu dwa ye me ma me nye shata be kasa bi dodo na afrem Shatawale se Elia Shatawale eni ma mo ye de papa se ye kan ni ma mo ye de ma me wo so a ye nto ade sika nim enti na ye sre na Shatawale sre no me ni ma dofofo anuanom na ye hu bibi kakra ma ye masem kakra meka no kasa dodo no ewa enti eno na meka that's a shatter that's a shatter anti aso wo akire dodo ben ha oba enam no na egu ha no ye ba bebisa ni nyina abo na afi say Nelly wetin bia koye live soup e de aman ya patro nam na ha esen we ye 20 cedis na try had near 10 okay na hanzo 10 okay patro I am 20 de ne baako na afi fa 10 de ne baako so e ka ho ma me patro ye from saying patro ye from Sister Adom so assess kuma okay Sister Adom ejom ti saying ejom odin mi ade ejom odin ma me baby a ti kwere nya baby nto ade si amami na Adom baby na baby a musimu nyantra no montua assembly no mo meje omo take de bia azo obi anim na ode Adom ye kra ye ti ya no enti mutuama asase no rana mutuama assembly enti ahwe ma no ona na de ha che keke ye ti ya na ombaji cancel baji ti enti ahwe ma ma me no mass media enti ahwe ma no and so mutuama assembly no and so mutu area they say so na petition na betin we roba na makote ma me de beguso okay Mate so uguso ehwe the People's Forum yeah Adom 106.3 FM ne Adom TV aka abomwene Chief Jerry Forson and the technical crew nyina akopiem Wassa Akropong wa Western region hono me amanfo atwe enkomo de fa won dada asetem ne mo hwe no se aban panefo betime to ana mo e de amomba ye nyina wo so ne na omra se ba ye beto aso yesama wakwa ba biem yesa fa ye ni enkyere Wassa Akropong ho na Chief Jerry Force ne amanfo wo kromahia etwe komode fa Wassa Akropong empuntuo ene nkanko eho the People's Forum ye de bro edfri Wassa Akropong tije sa to asomaye de mu ayedin ye ka emunyade na ye boa enso ye ba ne enum a ye nya bi e de kɔ enti ye sre oman panin se omoa ye no nhwe
dollars ya be mi pona mi so ye nimpa sa ye se sika de bia ye chensi na da na fu se dollar no ye nimpa because da de na ye chensi na ya ntono enti ya mbisa no so sa ye sika enti ya sra ono de oka eyeye na ye nte so kakra ma ye wai na ye nso ye ho hare ye dollar no he fa na ye beche no na mi so ye nimpa enti na mi se bia ye betumi akwache no ba ono dia no sabi ye ni na ye papa ye suhwe ne nim ayi nti ono de obetumi ache no obetumi kwa stop no se kotoka o se himfo ono de ono ka se de be ye yie but Badwam Mpeni abedi achi ka se wache dollar no e de key no egu agiti boto but wote me pa cho manti wanti on okay me te yanka me ka kire ne se ene o se wache ne no wagi key ni dia ene o mie na ya so ya ho hale mate me dance papa okay so interesting conversations and yede ebro ewa Alex Amankwa or say I'm watching live from Italy of Alex Bichiao and Richard Bruni and also so say or Takwa Akon and also so share live or Facebook okay enti yebekwa yanim na fe ye ne omanfo no akasa sharing so akasima no be ye ensia konson na ye de free Adom TV na fe mo amutie e wa Adom 106.3 FM there mo betimi akoso ne atwetwe enkomo ante una betwe me ho ne metwetwe enkomo no na say ye wi okay mame ne me mame no mi enkasa mame ne me mame no mi enkasa eno mache yeah wura but Adom TV suni Adom 106.3 FM so but you say auntie sisi but then you turn hey beton ku enwi asomade afin ahwe bibia okay it's not just basically a ma ho niama na me ntra nchen ha na onanti abre kakra me mo akonya but ma me hwe niama no auton ni bi me hu Elizabeth Cocoa Butter na me hu de bio Morbid and cream I did treat na spray na shower gel okay na edwom ti sen yanko pandum eyenga krakra ekon sen ya o hwehwe no oh dia menya bia so bia ton bi ndi dia menya bia me de mani gye niema ne bo no o de toto ho a kane no ene sisie sen ya etie sen oh ani akosoro pa kane na nti se ne akosoro okay akosoro okay all right auntie madam wase mama ne menu aba enso so enkasa ambroni onkasa oh okay ayo akawa sem bako asanke eni wawie o mama ne menu aba enkasa sweetie bra bana me no nkasa etesen the front saying Amanda okay come here now fi okay then out on hey shop mu now fi no then out on in room shop nim na yenkohwe niema egumu in shop nim na yenkohwe niema egum okay maniema on mantade mantare so ha say Mpaboa bags jewelries watches and some chains underwears okay ejom to say okay Unya ni said normal to say first because this year will be a trading kakra because don't mean to say own trading and also bet now because a high mining sector and a mining and cause say first no the next for the show be answer say oh my near you need to save the money because mining yen sanujuma but can you now oh your miner now your money why your money be paying oh my ebida and na me said that me into more mining me year once but a year I don't say sometimes you need the politics have been but what factor in Kadian and Neku for the year in Kenman. Just say a tea man tem has say. There was a funny and two machine since you voter region funny and crying for. By inconvenience, I crack complaints since where they I say. By the ref is also not machine to be good, you so has it.
machines na won suo no so ha was afford the nim my voter regions and in crime for a toll. It's a background has say na I can say do voters don't power man them handing office because of the mining. It's a do vote some say ku fado I day was say galam say but one ka fat I day it will do be the politics I day at one check akra. Do be the politics at one check akra. Nya ka fat we say you. First, I could for him say the Giscasso District Assembly Hall. One failure. Chief Jerry Forsin, and I want to say on a Ampofo-Adjei Komo, and free Wassa Akropong in the Western region. Ebre Nina Efa, the People's Forum, and so you come say Yawada Biano, Yabeko Mantamu to Mantamu, constituency to constituency, region to region. Na yene anehye akwakodi enkomo na omachire niema etete omo potemo yi omo na mpanifo adwen so etimi abaso yene mu esi menene akwasi insere ma memfa happy birthday enkoma Linda Ofosua Apia happy birthday enkoma nyakopo nchita no nyo kese kopim se obeye kese pa ncha kese so koma head pastor of Trinity Baptist Church London and Accra Pastor Kingsley Apia, resident pastor Ruben Asari, and also for Adom TBC. Asafu Munyina, yet Chairman Integrity Conference, Air Consul, Pastor Mensa Otabel is on board. Tibeshe Accra and him. And so, Medine Aquasi is a second circle production team, technical crew. Yami and watch now, if you're the best, Edia, oh, big Jim.